Uhuru Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonya aiga ntobwate showroom asura achabwirigiria amabati anda usiria utagiti showroom yeto nigo engale iyurengia na wigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa kurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abuwe bago kolimiro ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelie kende gensi uraganie bago tebelie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuiga bwate chi profile net gauges au na mono babwate nemo corrugated na wigo box corrugated asiko babwate boomerang ayuari aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigech emerongibire na isaro nesato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate nigani gabwate chikala buna bono lia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabati iga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer babwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kwa bogo tumuka chinga cyo gwakeranya mabati iga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onare kwa bogo kwerera amabati yu akomenya sibika ayo chane warrant na wigo ayo orakoburu bikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex iyo muchurigo musongo iyo range nebuka Safaricom wigo tukotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgotra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi mbona mbota hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kila slice. Oya, Omboy. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Were byo mwanjumu ligera lichinzaninya chia bana marogoba litukeliga lya ichuma tariki anda omutinyo gatano umwaka wa 2025 egere kyonga chinzanya senjera yoboikirano cheni kongoro kwaro ne toto nyegiri kuransa memerio nigo tokubwatranere Wilson Makoli na ekyonga chinzanya nigo tokochaka na egochengera lituko goseheiki ya batereza gosena week yuegenderete ase ensengima yanyara koba giwika omwalia lituko olia rero kubwatakana amo no guchengera uko nigo abateresa kurwa senyagitari ya keroka banyarakoba bagochengera litukelyo atwanyakaba bakwerera imirimo bagokora bunire makongu nabo igokobole serikali kwenda gobwatesia na nene mono kolika abateresa abo ase obonge muligito polika bokara nigaikirana ase oguchengera uko gosoma igoyo na gotore nlyo roboti rokobwatia
Our nurses, our future. Our nurses, our future. No muyega uyu gukorekana kera umutinyo gatano ujagira tariki 10 ujagira tariki sana na mwika tariki 12 uyu manyakanta sinjira y'Akanyamuriro na International Nurses Week iliyo gucengera imirimo abateresa bagokora ase Kinyagitari. We're here to celebrate as nurses in this profession. Nursing is a noble profession, and it is a big profession that needs people who have big hearts to take care of the patients as they come when they are sick. Because nurses are very, very much essential people in giving services in the medical ground, and we welcome everybody. Then today we want to welcome all the community. Murubiri gao nyarakoba gukurawa ime yenyagitali sub county ya Keroka iyo toka sub county ya Masaba North muyiga orawa mona Trojan Songo uyuru materesa mona kurwasa nyagitali yiga gagendera ko bagakwerera igoro yemirimo abateresa bagokolera abananchi kira chinga kekero bakuriyo bogwene kurwasa Kinyagitali. Wauguzi wanafanya kazi mingi sana ambayo wananchi labda hawajui. Kwa hivyo hii siku imetengwa iko kando ambayo tunasherekea hiyo kazi ambayo wauguzi wanafanya. Mnajua wauguzi ndio wanasalisha wamama, wauguzi ndio wanachanja watoto, wauguzi ndio wanapatia wamama family planning. Kwa hivyo siku ya leo ni siku muhimu sana. Nomwe gonyara ko bagogocha kirasi Nyagitali yiga ya Keroka abo boyigo batara somo cyo Keroka bunenchireyemo yo kumanya abananchi goro yemirimo yabo bagokolera bali abakuriyo bogwene kurwasa Kinyagitali. I'm a student nurse. Today is our day. I'm very happy because we are learning a lot from this hospital. Omwelyo yeni go abateresa abaga baganire serikali kuriyereria amagani yabo bunenchireyemo yo kuba umoyo nabo igo kubamenta abateresa bande abo bakurwasa kisukuru bunenchireyemo yo korobya emirimo iyo gukorekana se Kinyagitali sensengi mano no Kenya yagima nase simba bwate gasi nyinge sana bono iga nto bwate challenge yenene nase sia bange nkuru bare Kenya bakogenda chinse chisiko nase togo sabe serikali yaito enyare ko kolika nase sia bange gusaba teresa abange gekora bono iga umuchando tubwato monene mbaisaini bari bagosoka kuruchi MTC na abange bagosoka lakini abatubwate Nyagitali barabake igo korosie meroberia ase Nyagitali akoreke buya nurses bamentu abange chi county chirike nurses ekiagere mirimo ya nurses ne menge sana eginko report rigetaseni kya wanchite kya gatembe kurugigeiga ase chinseme chiga cha Keroka nane na Nyagitali yiga ya Keroka sub county ime yebunge yiga ya Bugututu wa Masaba county ne ya Nyamira inchego kuruko Polycarp okara Moncho murigerari siasa Nyamira ni wachabwata inse ase omuyiga bwoko mwenia omoyore murumu abo omo MCA we godi ya Gachuba ime yebunge ya Kitumo Sabe county ya Nyamira egati abali banyaga bagikirana asomo yu no mujumba mukoro bwe bunge ya Kitumo Saba uyu naende ulikoligia obo governor bwe county ya Nyamira omoske Walter Osebe Nyambati uyu onyarakaba gagokwanira amange igoro yoburayi me county ya Nyamira mulikito Daniel Ontiri na amange Naso mwega bwa matanga uyolenge boko mwenia Nyagosira William Gisairo waya asikenyero ya Kibirichi imeye wodi ya Gachuba asibunge ya Kitutu Saba county ya Nyamira uyole mumuru mwabo mwa MCA we wodi ya Gachuba umoske Henry Onsinyo waya celebrate his life. Ebirere biga niko bikirinwa na barai au kurwase county ya Nyamira egati abo mujumbo mukoro wensemeyo moske Walter Osebe Nyambati moska tuti Nyamino mwana siasa no monchilia moske Clive Ogura egati ya barai banda bange boigo no mubaro munene bo bamenye abo balemya ya mate ya Nyagusira Musani ona sana urenge mumungina wa Frida
ukwana chinga kicho Nyambati nigasingirira kama mochia umugavana we kaunti ya Nyamira Moske Amos Nyaribo aso gutarongeia sekta yobachano na korengana na Nyambati ekioni okirire ukina kumabaro okwa barwire abo bagukwa aso utanyora buweni uya bunebwenerete. The reason why abantu bagukumo I don't know sema manyite una Nyamira aseke ngima Nyamira na ile county area ya mo about the highest rate ya watu wa huko amatanga every day everywhere amatanga ya mange na wone ko tangeka onye ndi tuwa nyagitari chiyo kolegasi onye mali hondi ya roro wono no boyi wole Nyamira all through asense mwende gati ya barai abaragwa no Moscow bwaya niwo baira ali bagelyo na kumwegero Moske Nyaribo asomokyoye hasemeremo ento kirera magendero hase county yo kurase sekta yo Bosombi nabagokera igitambukiro yo kugendera kubwatirina na barai bande asobego babolia balia bagenderete kumurwania ge siasa kubwatuka chisegicho limoriuka ebira kitamna bigo kora korporabu boja bire bichakere gachiba no bigo chakera bisi bichik para gachiba mako ndari goma chiwodi chinde esenge joyo boiri obuya kati yane na gavana na bantu bari kisakate ana mange mugira kuiwalia lakini amangana moko iwa mange bintu abari nyene aba MC eto kuyaleta n'abantu bande una omuseneto Kongo ero ko basaitie gabana kurwa matangasa abantu basirete iborende okongo tiako atika ko basaitie gabana kurwa sa matanga agenda mo basaitie asawende ko basaitie rurali senate na mbaibere egabana ko gendere bake senate aria yaburi kwa maswalia yarwe bintu byaye yabakiria ati era no bocha iborende wono nchena ko tebanga amangana ita assembly yasa na chato konye tukure na ndikiro kirimu aetwe kyo speaker kyaba gitutu ikiagere chise mochinde ibirugo mbiroro okwenda noti kirugo ngero okwenda west mugirango kirugo kyo basena tangero kirugo kirimu aetwe kyaba gitutu kyo speaker buli bokero ntuntu kire ndete no kire na ande abantu bali bakurwani okero kurbo gitutu watige kurwani okero kere kero kirimu aetwe into abande ntuli bogetutu lakini nabotoke sugumete tubabwate seti asensemo ya siasa keroyo mo nigoegera na weteba buna bwenete koegwa libaga lyokora chinga kyobochori buraike elia bamenyi be county ya Nyamira banyareli baga linga olyogochora barai bokowania kwabo korengana buna bakolire mirimo hasi chinga gichiga barasi chiabisi ujinjiko na ameto muchumba mokorere gasina akorete ngabeka bagambi ngalika balimu ngalika basikali ngalete palile rami whatever ngalete kiringentu mutakombe kali tokore gasika kitu wachandiki wasema ngati ega sheri na akorete mere ko garmo tengo musata nimo na kiekyo abantu bande bakatanga mangana na kiekyo Egas, umusanya no yokorino mochira yosona baki. Igo ngende kwa sawa ntwa bintu 2027 murigererie buya nakini maitanga seita mejana teyu na anda matawanya gutendera gocha kommente sabu bakaninga tikumusanya ranga ndagera koregas menya ko batigera gusona baki okonga na bitobo senetanze aburtense. When it is time for teachers, teaching fraternity. Nero primera temege intente. Para usiento que toma remborio siro guaya limombu. El que te está maiga. Una muy cansada y tu mujer que te abana basonda. Nanda morende, nanda magende Nyamira. Nothing else. Timothy nere na ete Shadrach. Taira ngoko. After ngoko, nencha naone na ukebwatera kurukebera mata. Tako ujaigo. Nawire go siasa yo no konya kwerra niga igenteke no korera abantu igas kurubudire daseni kyaga tembe kurega se kaunti Nyamira eritrene nguruko Daniel Untiri
na hoiga bara ibanyamira ni kwa boli gwe kuroli baga gochia asomo governor we county yomusike Amos Kimunya ribo eliko nyana kwa baga kwa enekelia amagendro yandiga kwanwa ase umuiga oyomo obwa matanga oyo nyara kwa baga goikeranwa negati yaba musiye oyure omwamusiye bwe wodi ya itibo musikira mekiungacha na bwe omwamusiye bwe wodi ya Krenyo omusikitadios Nyabaro asanza moya omusikitadios Nyabaro ni gagendera gusegeta kusoko singerera unanaerere omuspika kusamonogali bwe bunge ye county yo ya Nyamira nana bana batera abantu baminto tagendera gusabura county ya Nyamira karatwa yesabiro kifuye kirarara kinyara gusura umugaza nawe wampo time akora amagendero buna bizaro ntwatagitira cha station yo Nyagatari ya Nyabunge ibonga itebuangoza ucakerwa kwa rumiro n'ekindo cy'nari ete 20 cyase wodi no muspike cyari atenera na muri nje bono mbwate tinje nkorere dori tali muspika na aba impeach naye nari ankyugo kama nje bono nkorita yangu chia tuja kusindana naye nje buzukande na gusabira maya shukrani na kufulia kofia aiganinka watu sabeiri kasako naye nema ne chinguru babaroko igoron kwana ndetia igoro yege kondo ge kwimincha ani mburango gende kare nalero gwasugumire watotebiri ngabantu batigane gukorora na bubi ingotebire rero nara okondorera buburi ngasa abantu bakumbangira kongenta kunyasaye ndero na kubaye kasago koye lakini ngotebi ndugu yangu ibintu binibyo komuyaliso lyomo Katubu kioma mwana no kioma mwana. na abarandi kurwa chikansa ao inse yeli abuli mayitebna kisi pastors and clergy forum nikabagenda komena na ase omochio obosongo eliko geta korobelia kusabira ense ya Kenya litugulira lero ngo baumira na ase kansa yamo ime yebunge ya Kitutu South azwanya kabako anekia emirobili bagenda tenero kama huu tuko na kaza ni kutangaza amani. Tunatangaza amani kwa serikali, tunatangaza amani kwa watu wa kawaida, tunatangaza amani kanisani. Hata watu wengine wengine na amani mwingine. Kabla tujaendelea wengine kuza amani, sisi wachungaji tunaanza kuwa na amani. Kwa serikali yetu ya Kenya. Hatuwezi kusema kwamba tuna rais, tuna gavana, tuna wachunga, tuna MCA na tuombee. Lakini tunapoombea ndivyo inakuwa neema ya Mungu kuombea na kukumbuka kwenye mambo yetu. Inasaidia sana. Lengo letu ni kuwa kitu kimoja. Oneness, singleness. Kitu cha maana sana. Sababu muda mwingi tumekuwa tukiwa kando hasa kuungana. Lakini kwa neema hii Mungu ametupatia kama wachungaji, la kwanza lengo letu ni kisi kama kwanza kuwa kitu kimoja. Tutembee pamoja. Naomba wachungaji tuwe kitu kimoja. Maaskofu tuwe kitu kimoja. Ndio mambo sasa wakati ubiri afanye kazi. Kwa umoja tutazangusha nguvu za giza. Kwa umoja tutaharibu mipango ya giza. Ilizaa kisiku na wachungaji zaidi ya 1000. Lakini ndipo kuna mauaji kila siku. Ndio kuna watega na cha kisi. Wahanga wanataka kisa katika vibao vinaandika, mtu anaandika ni mganga kutoka Moshi. Lakini ukienda nayo unapata kisi kutoka Kitutu. Kanisa linaingia kwenye shida. Na hivi hakuna mtu analipenda kanisa, hasa vijana wetu. Hawani makanisa, wanasema kanisa haina wema wote. Juu wahubiri tunahubiri Injili, ailete neema ya Mungu, ailete baraka. Kwa kanisa linachunguzwa, na mawazo makubwa. Sawa vitu wanavyovitangaza, tuna mmoja kule Machonge na ingine mara ngao kusema Kasarani. Tusaidie ili mwili wa Kristo yetu usiwe unachunguzwa. Sisi ndio tunasaidia kufuata serikali na kuonya serikali. Sio serikali sasa kuonya mwili wa Kristo Yesu. Sisi ndio kioo cha dunia hii.
lakini baada ya kuwa vyoo tumekuwa vitu tofauti, tumekuwa na matope, lakini tuhubiri habari tupatie heshima yetu. Ili ukikaa mahali lazima mtumishi wa Mungu anakaa, mtumishi wa Mungu anapita. Lazima ingekuwa faifaa na muraibu enseli tukulia lero niganyara kobaka kobwatuka chigarugo cha county chionsi emerongere na isa na ibere ejiko chakanyara kobachi korotota na kolingolira kobwatia amaroire ao se county nenjera ya moyo kwenekelia aba Kenya obochenu. So the governor can step out and have Kwale County. So we have provided a facility of 10 billion shillings to KEMSA. And the CEO of KEMSA is here. I want him to confirm. We have provided a facility of 10 billion shillings to KEMSA, and they have absolutely no reason today why they cannot supply every commodity that is required by counties. My request to the county governments is we also need to make sure that as KEMSA provides commodities, they are paid. Yes. It is the only way, you know. I mean, it's just what it is. You scratch my back, I scratch yours. The lawyers say quid pro quo or something. So we just have to agree that counties have to sign that as we pay their share claims, we will make sure that we pay for the medicines that are being supplied by SHA, by KEMSA. I think that is the agreement that we have. And good people, we all agree that the biggest quarrel from the public in public health facilities is the Hakuna Dawa thing. Yes. So we must deal with this Hakuna Dawa. And that is the only thing that is still holding us back. So this Hakuna Dawa thing, we must deal with it. And we now have a framework where citizens can go to our health facilities run by the public sector and find the medicine that they need. The vehicles which we are receiving today will facilitate surveillance activities in the counties. And this is one of the areas we are going to collaborate with national governments just to make sure that our people get health services which are optimal. There are many areas of collaboration on matters SHA. I want to assure you that as governors, we have taken the forefront. We want to do in order to improve on SHA, and the universal health coverage is on the health workers and the entire county and national government civil servants who, when the system goes off on the 9th of every month, they have no cover while they are attending to particularly the health workers, while they are attending to nabo igochinga kiejejo omo raibuense omoske William Sameruto niganyaka wakwana kia buna chikonda chionsi gose emirimo yonsi yobwagachi bubogenderete imensi ya Kenya nemono boli gwechinyomba chimaikatu na affordable housing nigabago korwa naba Kenya kuri tatishikamba ni chinde koruchinze chesiko na nigento abeire gakogokera ere omanyene igo muske William Ruto ali gukwana yuo chinga Kenya kwa kwaligania egeikaro gia aba bwatani bobo onjereria kimanyikatu na Kenya Chamber of Commerce. Of the 300 billion contracts we have signed for affordable housing, for markets, and for hostels, all the companies are locally owned companies, all of them. We don't have a single Chinese company building our affordable housing. We don't have a single foreign company from anywhere. I am actually amazed at what Kenyan companies can do. You know, the fact that Kenyan companies have actually undertaken the affordable housing program in totality, Kenyan-owned companies, you know, and they are building all our markets and they are building all our hostels. I am very impressed. That at the time when history is made, people are not conscious of it. They become conscious of it much later.
in the history of industry in Kenya. Some of the things that we have talked of for the last 30-40 years are now gaining roots. Be it in the KIPES, in the EPZs that we are making across the country, and the allocation of funds to operationalize all these, we see a huge change. And we believe that in the coming days, we'll be able to see the results that have come. We believe in partnerships, unlocking challenges, and working with all the stakeholders across the industry. We need to bring them to the formal fold. Some of them have very good ideas, very good businesses that can and should be scaled up, and we as chamber leaders, and some of them are here. Some of them not only leaders but also business people who deserve to be helped to scale up their businesses, and that is one of the mandates, and we intend to do that. We have a plan for that, to scale up and digitize these businesses. You know, one of the things that I really insist on is, okay, we have signed all these free trade agreements, but how do we support the small businesses? The Kenya shilling is the best performing currency currently in Africa, and it has appreciated almost 20%, currently trading. Mwanchu murigereri chidaika 20 na ibere chaitire igoro ya chinsainya chia litukerigaria lero lia echuma wikirabwo no ngo kolera gosto kolera kionga chinsa inye asenjera wikiranu nje nigongoro kwa Haroni Ototo nyangiri kuransa memenyerio nigo tokubwaterana na gosto waternaire wisdom makoli kuransa ya transmission nigo akoro kwa Kevin Ongeri gose DJ Atsan Twara obotokobya. Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Aye, na abere kirumana nchoke, kuna mankina tiko yali. Na abere kirumana nchoke, kuna mankina tiko yali tatondani. Pono abantu bali kuchikumuina ali nyumba muina abo nyumba muino. Kuruwesa kukendo kuri kwarangulu ngaya mangana na abere anchuto yali yali. Mangana abono akiaba ko chikogendo kwanya arane ntege si akagentaga sininga bono wanembe banire yaje tukochaga iga ikari chingini cyane ga ikari wanembe banire mukonda girigo cyangwa banja etetega iga karibyi na bereke rumana ancho kikona mangire ti okorangirwa kangana ga sinini ngabone kinakire ga iga wono roje gosumu muno sumu wako yo ngayale ikabanga ngabono mweto mwako yo yache tushimata bwa tangirinje tubeti satangerati wono nakina korangire ko gamba inkibono kire ga buga aye nkyo kere gabo na bereke rumana nchoke kona mankina tinko jali kangana kande kede nke ya bukwarangereriwa bosatu okote hoje kugambiki na gitayo ngese senjaje tega etansa iga munu iga wantu betu sene ayari tege chuchu ko sengaki na bereke rumana nchoke kona mankina tinko okorangeriwa kangana gasini ni gataisa ini akiki bano mugusiata atebetanga na bereke rumana nchoke kona mankinda tinko jali. Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo.